namne nakasunong bui agdui kamalay constituency. Nangexken agini kikinjat si gidolet layui banagalang joko party kalambi sekmat ningkonge dagalenti kabet banpa lingba ki citi ban pensiun syaka sarkar ya ka jinsong kia ka jumi ya ke ki bangilam lingba gila patai kubur bat kibolong ka jisisya ya ka baka sarkar kalau mainkan kindet mardor ya ki lain ki officers ki badan hapo kalau kayukta balai na kalian mga party nila simkian bangho sa kasargar ngakwa banterpal pag jompi banado kasil nado kasi kabangi ngisengnya ng party the voice of the people party ngisengnya ka hakata ka nomrim kabangi kwa banwandra ya kata essential kadar kabakhoy kabasuba banagalan mo mga party nila pendra tumongkin pa rin nila declare war against corruption nila pendra banagalan mo mga party rin kaya ka party kawala pendra bayan herpma persya yang kebansap bagata kadai kalopal act kabang lepas sa parlimen ho arjal kapra bala notify kapan House name Anajar Khatsau. Bat kene kalopal act kabatay bagandan kalopal hapo ke central government bagandan pat kita kilokayukta hamanla kaway kecela baday nadu Anajar Khatsau manakawliang jong kecela kadumi Bagaimana Legislative Assembly kelapas ya kini keluka yukta act hapo kejela katuli kaya kini keluka yukta ikaw pagtensay kakamad pili kapor kabaminta kani ka act kablawara hapo kejela katuli hapi di bak keluka yukta hapo kejela kaya kata ka body kabanpet bankhi ladagan kino kijujur hapi di bak kajing bangsak hapo kali kejela katuni bat kene ka body kalau kayukta kadai balong kabalai nuat kawaniat kaban kini ya kibakum kita kijing bangsak lada kidon kijing ujur nagaliang kejong upai pa na try this also bakane kalau kayukta kalau kabadong kam hadu karata agiwei pat kiri kamtam cepat kiri jurat latit ya kan kerteng ombudsman bagini ki ombudsman lali ki lokayukta lali ki lokpal kami don hangnya po kering India ke sini kare kata kapan aila yo paipa ban ujur sagari ke body bakani ke body ke lokayukta kare kata kan kapan tray lalu dalam kilo bijin ujur kapan wa kapan investigate bat ladalap ban pensitong ya kita tiba penuh kambakla la kalong ya ka pisang dani kanulu ka scheme then naman daw nakaliang the voice of the people party isim kaya ini kamat ay play ya ka dimi ka dumi sakmat naman isutu lemda nila banyakon ya ka bamsak nginunga ban pintiu ya ka ni ka jela ka jongi ban penong ya ka kumba kadai balong dengan impor kementerian sesi 4 ada dokumen bagi ikat ni ipai ba kimi sempat bangun bersiap ya kecil pensai nama nak kalian tu ingin kuat bansu penyaki lenda pensau toru yo ipai ba nama ni kuat mama pi ipai ba ini tumbe di bawah nak kalian kepor kementerian bapin pensau toru bagani kecil ki ketungi kare kecil ki kabang ila sotu ya kamat banyak kun banyak keren bat kasoka